Аконференциа усура аартуа ауниверситет аҭҵаара дырразы апроректор Џьулиета Адлеиԥҳа уи иалахәыз зегь дрыдныҳәалеит. Иазгәалҭеит Москватәи аҳәынҭқарратә университет аҟны ишҭрыжьыз арҵаҩра профессортә еилазаара еиднакыло русумҭақәа еидызкыло ашәҟәы. Урҭ иаарласны ареспубликахь иааргоит. Ишәыдысныҳәалоит иахьатәи иамш, избан акәзар иахьатәи иамш ганкахьала ари ҳара ҳныҳәа иамшуп. Избан акәзар шықәс дуӡӡак ҳнапы злакыз арҵаранаҩсан ҳнапы знакыз аҭҵаара ус аихшьала иатәуп. Ари ныҳәоуп есқьынгьылцәақәа анаҳауам. Ганкахьала ари ҭакԥхықәра дуӡӡоуп. Избан акәзар ҳамч ҳалша иахьа абри амчыбжь зегьы неидкыланы иааҳарԥшуеит иҳалшаз иҳаршьыз ашықәс азыҳәан. Ҩышықәса раахыс жәашықәси зеиԥшықәси рыҩнуҵҟа иҳалҳаршаз ҳаҭҵаара ус аихшьала иазку ҳусумҭақәа реизга. Ҳара ҳусумҭақәагьы ҳастудентцәа русумҭақәагьы хазы. Урыстәыла еиҳабыра рҟны иаԥҵоу афинанстә университет аекономика аҭоурых акафедра профессор Иаков Иадгаров иҳәеит, гәахәарала ари аконференциа аусура ихы шалаирхәу атәы. 2 последних года, как приглашенный профессор, я веду занятия для магистров различных направлений Абхазского госуниверситета по дисциплине «История и методология экономической науки». Наш университет финансовый совместно с Кубанским госуниверситетом и Абхазским госуниверситетом мы проводим ежегодно здесь заключительное мероприятие международной конференции экономической. И завершаем всю нашу конференцию именно в стенах Абхазского госуниверситета с участием ученых, преподавателей этого замечательного университета. Аконференциа пленартә еилатәара аҟны ирзыӡырҩит ажәахәқәа хԥа. Раԥхьатәи азкын аԥсуаа рҿы ажәа аҵаки, амассатә информациатә хархәагақәа инарыгӡо ауаажәларратә роли. Аԥсуа культураҿы ажәа иааннакыло аҭыԥ даараӡа краҵанакуеит. Ауаҩ ииҳәаз ажәазы ихы иадиҵаз аҭакԥхықәра даараӡа иҳаракуп. Ажәоуп еидызкыло ажәлар ретносгьы. Ҽык иҭыҵуа, шәҽык ирҭалоз ажәа изҳәаз иднаҵоит ламысла уи азнеира. Ажәа ҳаҭырла зыҟазаара атрадициа ауп изыдҳәало Аԥсны аҳәынҭқарра журналистцәа рнапы злаку усгьы. Ауниверситет адоцент Андреа Бухба далацәажәеит ҳаамҭазтәи аинформациатә технологиақәа рхархәара абызшәа арҿиара заҟа иацхраауа, мамзаргьы иаԥырхаго. Иазгәеиҭеит иаарласны адунеи аҟны ишыԥсуа ԥшьышәи ҩажәи инарыцны амилаҭтә бызшәақәа. Убри аан адунеи аҟны ахархәара змоу абызшәақәа ааба иреиҳам. Иҳәеит абызшәаӡра ишацхраауа амиграциеи аглобализациеи. Андреа Бухба иҳәеит ҳаамҭазтәи атехнологиа хаҭа абызшәа аиқәырхара аус аҟны ицхраагӡа дуун ишыҟоу ишахәҭоу ҳасабны ухы иаурхәар. Ахархәара змам абызшәа ԥсуеит. Ари зегьы еицырдыруеит. Ауниверситет аҳасаб еилыргари аудити ркафедра арҵаҩы Инал Хамгеков иажәахә азкын аекономикатәи анхамҩатәи усурақәа рымҩаԥгараан атехнологиа ҿыц ахархәара лшарас иамоу. Аихшьаалатә ҭҵаарадырра практикатә конференциа усура иацҵан афакультетқәа рҟны. Ари амчыбжьынҵәаанӡа ирзыӡырҩуеит арҵаҩратә профессортә еилазаара еиднакыло ражәахәқәа. Иааиуа амчыбжь азы аконференциа мҩаԥгахоит астудентцәа рзы. Даур Инаԥшьбалықь Сагәхаа, Аԥсуа телехәаԥшра.